إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد wasin sanglit iwan puji pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan tunggal wayron Tuhan mapatut sumbaho na kasagunalan wat malingkan na rin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya wayron limbang niya jari niya inaakaman na to akama Islam tuin darajat niya tuin level niya yung panagnana mo nin al-Islam panagnaan martaba amunin al-Islam ini karwa level niya amunin al-iman ini kato level niya amunin al-ihsan jari niya mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon katan muslim insya mu'min bukon di sabing katan muslim insya muhsin sa sumakawa in katan mu'min insya muslim iwan bukon di sabing katan muhsin insya bukon di sabing katan mu'min insya muhsin sa ingkatan muhsin insya mu'min sa ita insya muslim panagnan level sinakam Islam amunin al-Islam diyan na sinaki ingkatan makasud pamin in Islam maluwag siya ang pain iman magtikipot siya damik yan pagkatupalihsan magtikipot na kaman mataod matawagin siya muslim sa tiyo-tiyo din matawagin siya bariman atawa mu'min damik yan matawag din matawag bariman sa tiyo-tiyo din matawag muhsin hati niya magtatasin level magtitiyo-tiyoin masakop niya intaw bang siya namong si mahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah in siya matag siya muslim in lawang sin Islam amunin kalimatus syahada asyhadatan sa suko sinimian si mahadat siya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah matawag na siya muslim sa sumakawa di pa siya matawag mu'min di pa siya matawag bariman sa nakasud na siya pamin halaman sin Islam nakasud na siya pamin territory sin Islam in siya matawag na siya muslim Damik yan bang siya si Mambayang.
Si mambayang namuasa, naghaji, nagsakat. Kuno siya matawag bariman. Amoynin taki-takihon na to nyo biyahon. Muna unin hati sinaliman. Inati sin aliman wanut ko bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Amoy natin sin iman muna niya. Amunain hilabtik sin dila mo. Mahuli ang pamo kiharad sinatay mo. Bangunin piyamong mo. Ini ikaw kimakad kau sinaunin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun mga malaikat niya, aun mga karasulan niya, daak niya. Iwan na singkewanan pa. Salta, tiyain buko sinatay. Kiakad sinatay mo. Buko nata jami na bisara. Damik yan wa amalun bilarkan, hinang minarkanul Islam. Atawa lang na wa amalun bil jawareh. Atawa min hinang sin baran. Yang gautan mo hinang bangunin kawayan sinakam Islam. Biyan na sin pagsambayang, pagpuasa, pagzakat, paghaji. Hinang mo. Buko nata jami ni ikaw kimakad, kau wajibin sambayang, wajibin puasa. Kiakad pa sinatay mo, hinang pa sinbaran mo. Amuyatin mu'min, bariman. O siniman, magkakanap siya, magkukusog, bang siya, kaya awayan si pag-ibadat. Maglalamma siya iniman, magkuko, bang nato nyo tinggalan ni pag-ibadat. Amuyan pagtawa ko ni iman. Magtaas baba. Bukon siya maintain, bukon siya min tutog. Tumaas siya, kumusog iniman mo. Awila kaw kimakad pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimakad ka dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dakan sin Nabi niya. Sabi siya kimakad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtaat kan niya na nakapagtaat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abilay sabgitan niyo simulang. Apardakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simulang apardakan si Allah subhanahu wa ta'ala na magkuko iniman na to niyo. Magkuko sambilamin may nang dakuman bihanglo. Di sablang tamalawa sa yaon da siya bihan. Biada ko man sanam-sanam. Bangin na sala sana iniiman mo biabud. Biabud uno baha, bialag uno. Magkuko siya, magsisiwi siya bang amin. Siulang na tunuin kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari niya, iniiman, aun siya unum. Aun unum, amin pagtawakon al-usulu sitta. Usulul imani sitta. Unom siya usulan sin iman. Muna al-imanu billah. Amunay mag-iman, mamaratsaya kita niyo. Kumakad kita niyo sin aun Tuhan. Amunay Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah. Wal imanu bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mag-iman kita niyo sin aon Tuhan. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan tunggal isa isa niya, wayron limbang niya, wayron sakuto niya, wayron sirik niya. Siya ay nagpapanjari, singkatan uno-uno na. Maano siya iwan sinjin, siya ay nagpapanjari. Iwan na si mga kahayup-hayupan. Karakat-dakatan, kabudburan. Iwan na si mga kakahuy-kahuyan. Iwan na si mga kaiwanan pa. Ingkatan niya to Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari. Subay kita niyo mag-iman, mamarad saya, kumahakad. Nat siniman kumakad at tasdir. Di tayo tuputingon.
Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari, siya ay magre-reject ha mga manusia, iwan na si mangkataan piapanjari niya. Mag-iiman kita niyo, sinin siya Tuhan tunggal, amunin al-iman bi uluhiyatihi, amunin la ilaha illallah, wayroon Tuhan mapatut sumbaho na kasabunalan, bat malengkan amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan imanasin la ilaha illallah, la ma'buda bihaq illallah. Amo yan imanasin la ilaha illallah, wayroon Tuhan mapatut sumbaho na kasabunalan, buat malingkan amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Isa-isa niya. Iwan mag-iman kita ni sinin Allah subhanahu wa ta'ala. Nu'minu bi anna lillahi asma'an husna wa sifatin ula, min ghairi tahrif wala takyif, wa min ghairi tamthil wala tashbih wala ta'til. Mag-iman kita ni Allah subhanahu wa ta'ala on siya mangangan. Kangan-nganan amin sarayaw-rayaw, salingkat-lingkat ngan. Bianasin Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, An-Nur, An-Nafi', Ad-Dar, An-Nur. Ini mga kangan-nganan niya, mga sarayaw-rayaw kangan-nganan. Mag-iman din sa kita ni sinin Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya kasipat-sipatan, aun siya kasipat-sipatan. Bangin nga niya Ar-Rahman, aun siya sipat, in siya bayang ulungon. Inatisin Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan bayang ulungon, bayang kasihon. Al-Ghafur, bayang mangangampun, Tuhan mangangampun si mga pardusahan, si mga manusia. Ar-Razzaq, Tuhan magdiril rejeki. In nga niya Ar-Razzaq atau Ar-Razik, inatin niya Tuhan magdiril rejeki. Al-Muhyi al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum. In nga niya Al-Hayy, in siya buhi. Siya magbuhi, damit yan siya rin magpapatay. Al-Hayy, Al-Qayyum. Iwan na singkewanan pa mga kangan-nganan niya min sa rayaw-rayaw, sa taon siya mga kasipat-sipatan sa rayaw-rayaw. Di nato niyo manjari amin ipang hinibo, amin sibo long tewan sin mano siya di manjari. Wayron sibo sin sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mag-iiman kita ni sin ang mga Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya mga malaikat. Aun malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, unay mga malaikat ini. Hindi siyo sila. Mga malaikat pagtabakon, in sila ini piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to nyo kakitan. Di na to nyo kakitan. Mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan mag-iman kita ni mga malaikat, aun mga nasabot kangan-nganan nila lam si Quran. Biyan na si mga Jibril. Aun malaikat ingan niya Jibril. Aun malaikat ingan niya Israfil. Iwan na singkewanan pa. Aun malaikat ingan niya Munkar wan Nakir. Ar-Raqib wan Sinatid. Aun malaikat ingan niya Ridwan. Iwan na sin mga malaikat wayro na sabuting kangan-nganan nila, mag-iman di sabgitan niyo. Mataod mga malaikat. In mga malaikat piapanjari sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ring uno, di nga saya. Di nga nur, di nga saya. In sipat nila damikyan. Amin mga nasabot kasipat-sipatan nila. Kumakad kita niyo, mag-iman kita niyo. Aun mga pikpik nila. In sila piapanjari sa malago pa rin nga uno ba.
Aon mga giyatosan pikpik nila bihan, sa di nato nyo kakitaan. Ang din mga sifat si mga malaikat. Dahil ang mga sifat si malaikat din sila, di sila magsulang. Di sila magsulang kansiyo. Di sila magsulang Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunin dia akan sina Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon nila. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sila magsulang. Hauno-uno na hindi akan kanila sina Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yun sila bangon dakan kanila, hinangon nila magtuyon daspat. Amiyat yung mga malaikat. Damik yan. Di na sinarin sila, di nato nyo kakitaan. Sa misan nato di kakitaan, mag-iman. Suwera kita nyo mag-iman. Di masampo na yung pag-iman sin Muslim, sin mu'min. Abila siya di mag-iman sin aun malaikat. Aun malaikat nagtatanggong sin aras sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun malaikat magtatangso niya wa. Sin manusia, amo na yung malakul maut. Iwan na si mga iwan niya, panaiwanan niya. Aun malaikat, amo na yung mungkar iwan nakir. Amo yung mga suha tao, siyo na tao mapatay. Apabila siya ikakubol na palamsin kubol, asubuon siya sin dua malaikat, amo na mong kariwan nakir. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Isiyun Tuhan mo. Mga suwin dua malaikat ini ataw hilon na palamsin kubol. Isiyun Tuhan mo. Unin agama mo. Isiyun nabi mo. Nain bukon bariman. Mga sila nagpupor, di sila makasabong. Di sila makasabong Allahu Rabbi. Al-Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Nawang bariman into pangasubuyad to kanseran nila. Intuhan ka munin Allah. Inakama ko lang naman inakama Islam. Nabi ko munin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabang siya simusulang. Biasa mga kuffar, mga kafir, way nagkakad Allah subhanahu wa ta'ala, di sila makasambag. O nini kasambag nila? Nung naalaw na la adri sametun na saya kulo na siya fakulto. Baka sa kulo na nakarungog, ipagpamong si mga manusia, tiyamong kuray sablong nabi asim pagpamong nila. Amiyatin sa namin tao nagpupor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan mag-iman kita niyo. Aon kakitab-kitaban. Piara sin Allah, piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanga kanabihan, karasulan. Sibuda na sabot in mga kangan-nganan sin kakitab-kitaban. Iwan sin wala na sabot. Deng mga kakitab-kitaban piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala munain at-Taurah. Piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nabi Musa. Deng mga kitab piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala munain az-Zabur. Piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nabi Dawud. In Injil piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nabi Isa alaihi salam. In Suhuf Ibrahim Suhuf Ibrahim iwan sin Suhuf Musa. Ingkay na po sa namunan ng Quranul Karim. Quran. Kay na po san kitab piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suway kita ni mag-iman. Damik yan in Quran in siya. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala diyong ki Jibril. Sa tapya sampay niya hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyong ugde sabsin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam den kan Jibril. Ampan niya piya sampay pa umat niya kato niyo. Demikian mag-iman kita niyo. Aun ka rasul-rasulan in Allah subhanahu wa ta'ala. Aun siya mga prophets, aun mga messengers. Kanabihan, karasulan. Panagnaan nabi, panagnaan rasul,
In panagnaan rasul amunin na Nuh, Nabi Nuh, siya yung panagnaan rasul. Matawd matawd na sabot. Kangan nga si mga karasulan. Biya na kanda Nuh, kanda Idris, kanda Zakaria, Yahya, Musa, kanda Isa, Nabi Daud. Matawd in nasabot alam si Quran ang putag 8. Iwan in katan bilangan nila kawantag 5. Sambil na pa panguna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahinapusan Nabi. Salta nakura singkatan Nabi wan sin Rasul. Kahinapusan Nabi wan kahinapusan Rasul. Wayroon na magnabi, wayroon na magrasul puasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangaon imyanin siya Nabi, Rasul na puting niya ito. So in kahinapusan Nabi amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salta siya sarayo-rayo pia panjari. Sarayo-rayo manusia. Sarayo-rayo Nabi. Nakura singkatan Nabi. Dami kaya mag-iman kita niyo. Sinaon adlaw mahuli. Aonin adlaw mahuli. Aon al-imanu bil yawmil akhir. Unutin in al-yawmul akhir. Amunin adlaw mahuli. Aon in kiamat. Aon in sulka iwan sinalka. Aon namin parang mahsyar. Aon siratal mustaqim. Aon paghisab, aon pagtungbas. In siratal mustaqim. Amun lalawayan singkatan manusia. Bang siya nakalaos madto pa duhulan amun in sulka. Nabang siya nahulog ka siratal mustaqim. At iniway siya di magpagpamin kahinapusan. Nain siya sa lugi-lugi na manusia. Makapapinaka jahannamin datungan niya. In mga manusia hasiratal mustaqim. Aun nending kanila biya kilat bang sila lumabay. Aun nending kanila biya kulak mata imbis kay nila. Aun na rin kanila biya hangin bang sila lumabay hasiratal mustaqim. Aun na isabdeng kanila biya kura imbis kay. Aun din kanila biya miya manaw-manaw atawa di marakan. Aun din kanila nagiilod. Aun kay manan biya sin kimukura-kura biya bata-bata bihan. In lalay niya manaw. Imbis kay niya. Sambil mahulog siya bihan. Mag-iman kita sinaon biyad to. Iwan na sinaon barzakh. Aon in atin niya pagpangasuwalom sin kubul. Munkariwan nakir. Aon kabuhi si mga tao sila amin mga tao na wapat. In sila yan. Yan sila naghula alam sin barzakh. Halom kakubulan nila. Bang siya tao marayaw na malapas siya nga siksa si munkariwan sin nakir. Nabang siya tao mangi masi siya sisiksa alam sin kubul niya. Sambil natin niya dumagpakinadlaw kiamat. Masira siya siksaon. Saon din nga mga kaiwanan manusia. Misan siya sisiksa alam sin kubul. Ami mga sila bariman na tawa kamusliman. Manjariyad to atin niya mahundungin siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin kubul. Sawab siya namin pangindoa kanila sin mga kaanakan nila. Misan sila ito alam kubul. Kaya pangindoan sila sin kaanakan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman sila ampunon sin Allah ta'ala mga padusan nila. Manjariyad to atin niya mahundungin siksa. Damikian in kahinapusan kami na usulos sitta usulul imani sitta amon ang pag-iman sinaon kadar
aun kadar. Amoy nin hikaunom. Suway na to kahakaron. Suway kita ni mag-iman. Amo na yung pagtawakon al-qada wal qadar. Bil qadri khairihi wa syarrih. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrih. Pag-iman, pagkakad sinaon, giyakan ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun nasal kya susulat niya, kya lulukis niya. Jumato. Si budak kadar mangiwan sing kadar marayaw. Amo yan yung pagtawakon al-usulu sitta, usulul iman. Suway na to niyo parat sayahun kahakaron. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yadto yung pagtawakon rukun iman unum nasabot na to niya panagnan khutba amo ni mag iman kita niyo magkahakad kita niyo mamarat saya kita niyo sinaun Tuhan amo ni Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya wayron sakuto niya siya yung Tuhan nakasagunalan isa-isa niya wayron limbang niya wayron sakuto niya way sirik niya iwan ini karuan niya amo ni pag-iman pagpamarat siya na to sin aun siya kakitab-kitaban aun siya kamalaikatan diya na sin malaikat Jibril Israfil Mikail Munkar wan Nakir Raqibun Atid Ridwan Himalik tunggu sin nalka Ridwan tunggu sin sulka Himalakul maut magtatangso nyawa naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala magtatangso nyawa si mga manusia iwan na sin kaywanan pa mag-iman kita niyo aun kasipat-sipatan nila insipat nila biya na sinasabot na to niyo aun sila mga pik-pik uno mga katos sittumia janah Jibril aun siya pik-pik amuin kalukuwan in dunya bang niya buklaron na nakaruara siya kita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamin sifat niya biadto amin original sifat niya karyasa di sifat niya yung panagnaan kita sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amo na in nagda siya wahi ini karuan niya kita sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hamin sidratul muntaha hamon yung pag-Isra wal Mi'raj damik yan kita di sa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamin sifat niya nakaruara damik yan ang mga kakahinang nila suway na to niyo kahakaron aw din kanila kapapanjari kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hininang nila nagruruko na sadya di magtungas nagsusujud na sadya kay manan di magtunga di nga pagsujuran yung kay manan nagjijikir na sadya amo na dyan hininang nila yan hinang si mga malaikat suway na to niyo parat sayahon suway na to niyo kahakaron aon hinang si mga malaikat magjajaga mga manusya magjajaga magsusulat sininang nila mangiwan si marayaw bangkaw nagkahinang mangi isulat sinamin malaikat magsusulat sinamin hinang umangi
Bangkaw na kay ng marayaw, isulat si malaikat yan niya makadkay mo. Inhinang mo yan karayawan. Suway na to nito kakaron. Suway kita ni mag-iman. Amura kuman biya na sinaki na to, din na to nyo sila kakitaan. Yan. Magtatangso sinyawa, di day sab kakitaan. Sa kana naman, sin mga sila mo inahukom. Ha? Iwan, mag-iman kita nyo sin aun kakitab-kitaban. Piyaturon, sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga karasulan. Damik yan, mag-iman kita nyo sin aun mga karasulan. Diaak, mamando. Unin pa man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto tuod nagpara kami rasul hatiap-tiap masa, hatiap-tiap zaman. Unim maksud ani ibudullah wajtanibut taghut. Mamanduikan nila paamuin mag-ibadat, magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya. Salta tuminggal din nga pagsakuto. Tinggalan nila yung pagsakuto, yung pagsirit. Amuyad tin maksud piara sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga karasulan kanabihan. Damik yan. Amoy ni maksud bang meta pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in sul kaywan sinalka. Amunin sab sim pagtauhid. Isiyo in nagtauhid Allah subhanahu wa ta'ala in siya makapasul ka. Isiyo in nagsirik in siya makapanal ka. Amoy in sawab kapaparasin Allah subhanahu wa ta'ala mga karasulan. Kapaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kakitab-kitaban. Iwan sin namin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sulkay wan sinalka. Sawab sadya sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin al-yawmul akhir nasabot na to niyo pag-iman sin aun adlaw mahuli. Mga kafir di magkakad aun sin aun tuy adlaw mahuli. Na in sila to wayron pagdorain sila makapinal ka jahannam. So wayra kita ni magkakad sin aun adlaw mahuli. Aun pagbista, aun pagkisas, bangkaw naka anyaya rin dihar adunya, nakapamuno kau tao, wayron sabab, dakula, nakapangawakawalta, atawakan nakapanuntok kau, nakapamaga, narito hadlaw mauli. Unin ipamayad mo kanila, karayawan mo. Kawaon din kaming karayawan, ipamayad man to pa amin na anyaya mo. Nasuntok mo na, naununo mo na bihan. Namang mayroon na karayawan mo, amunin kangian niya ito ni ipasan maun kay mo. Dahon ming kangian niya. Sambil hati niya, mayroon na ipamayad mo kanya karayawan. Nakangian niya na ito ni ikaton kay mo. Amo yan, atin niya suwe kita niyo mag-iman sin aun adlaw mahuli. Aun pagbista, aun pagsudsul ka, aun pagsudnal ka. Iwan sin aun, amin nasabot na to niya kahinapusan. Aun pagtawakon kadar. Pagtawakon kadar. Kadar mangiwan sin kadar marayaw. Nabaki nagduwing kadar. Aun siya level. Aun siya maratib. Maratibul iman bil qadar. Al-ilm. Al-iman bi anna Allah alima kulla shay. Magkakadgitan yung ingkatan jimato. Di hawawasing gumi. Iwan sinuway pa jimato. Bang siya jumato hasusungon. Biarin siya jumato. Ingkatan niya ito kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-iman din sa kita niyo sin in Allah subhanahu wa ta'ala siyusulat niya lingkatan.
Pio program niya na. Inuno na Jumato. Iwan sinway pa Jumato. Bang siya Jumato hasusungon. Biarin siya Jumato. Atawa kuno siya Jumato. Siyusulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala lawahil mahfuz. Amunin hadis, nasabot hadis in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Qal ma aktub. Qal uktub maqadira kulli syai' ila an taqum as-sa'ah. Hadis nasabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu man piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala in qalam. In qalam ini amun bolpen atau pensil. Jadi tak ingatan bang biarin in hantangnya, hindak bosnya. Piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala in al qalam. In bolpen ampa siya dia sulat kau. Laung sin bolpen Allah subhanahu wa ta'ala. Ono ini sulat ko ya Allah. Ono lang ini sulat ko. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sulatan ingkatan kakadar-kadaran. Mga kadar Jumato sambil padlaw kiamat. Ingkatan kadar artinya ingkatan uno-uno na Jumato kay siusulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan ingkatan Jumato. Mag-iman kita ng ingkatan Jumato. Di hababaw sin dunya. Iwan sin Jumato hasusungon. Hatinya kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala Jumato. Pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupatnya mag-iman kita niyo. Ingkatan hatinya naon. Den dia bawasin gumi. Mga manusia. Atawa ununo na bihan. Ingkatan niya to denga kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buko niya to min inuno katan kikita na to niwan sin wala. Den dia bawasin gumi. Ingkatan niya to denga pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'daka a'dad-din. Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin bi'izzatika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.